posljednjoj epizodi gledali smo utrku u Kopačkom ritu. Cilj Jurnjave močvarom bio je domoći se jezera i uhvatiti čamac, te tako bitno skratiti rutu utrke. Unatoč Goraninim kaskaderskim potezima i kraćenjima rute, Anu je oprezna vožnja prvu dovela do čamca, uštedjela joj vrijeme i osigurala joj prvu pobjedu. U treću utrku djevojke kreću izjednačenog rezultata. Nakon spustova i uzbrdica, te mulja i močvare, nastavljamo s još radikalnim terenom, kamenjarom otoka Paga. Ana i Gorana utrkuju se na stazi po mjeri okorjelih avanturista. Staza počinje u slikovitom Paškom kanjonu. Osim s neprijateljskim terenom, Ana i Gorana borit će se i s prilično jakim vjetrom. Obukla sam evo čvrste štitnike danas za trku, zato jer pad danas ne bi bio baš zgodan. Očekujem da ćemo se jako namučiti, možda ćemo probušiti koju gumu. Sve komponente su složene na način da bicikl stvarno može niz brdo ići kako god hoćete. Gume su stvarno otporne i mi nemamo problema sa tim da gume se probijaju ni na koji način. Pa kamen je moj teren, samo ovo nije kamen, ovo su škrape, ovo je pustara. Današnji teren mi je izazovan, dosta je oštro i dosta je vjetrovito. Danas ću igrati više na sigurnost nego na pobjedu. Ne, danas neću voziti čedno, jer tako nikad ne vozim. Danas idem full gas i šta bude, bude. Pak mi se sviđa, pogotovo ove plaže dole su prekrasne i okolina je stvarno lijepa. A kako je za vožnju biciklom, to ćemo vidjeti evo za čas.